Kadon ka jing ong ka ba ong trei usnyang yo nam ukso. Bat kane kalaya seriem ya ka jing tre shitom jong kitu ki breu ke be ej bat sumar ki jingkeng deng jeri hadu kini kisngi balashna ki kpataman juki. Henry ki sya nyau ben ne om dan ba itho satya Henry ka sorkar kala itho penbani kita ki breu ki basuwan na e da ka bakam ba ki dei ki start ya kane kaliang. Halor kane ki trai jaka bat ki nong sumar ki jingkeng jeri kila penrem jur bat persyak ru ya ka jingle lendat ka sorkar jela ya kum ki trai. Henry kalawan ra penbanda kita ki start ne expert na bar banwan batai ka jingtung jingkeng ding jeri klem da tip ya ka do kadang. Uba Morning Star Khong Thau unong ilam ka Living Road Bridges Foundation ulong bawat la kim don ban persya ka jingtumu ban penlong kum ka heritage site ya ki tham badon ki jingking ding jeri ndrai ki persya ya ka linti ulai thu ru bo chiefs ke tri ka sorkar jela ha ka arp santrik kula lengkot arjar khat para ulai shulum mi kita ki start thung ding jeri bat ki snong ndrai ki bas ngau lingo ka long bagi trai jaka ki trai bri bat ki nong sumar nong thung ding jeri basisha kim banai e ka ne. Halor kini ke jingle nyoben ke sorkar kilai rai ba kindum tre bansoi kata ke jing hukum ke sorkar balapha sa kisnong namar bakane ke pen I ba ke sorkar kalayaj laj ki trai bat ke buram pat I clear ki basuwan ban sim ke bu ki kam balale de kimen barem de ki spa bat hajar snam mensua bat kila dawa ba ke sorkar ke de ban ai jing shai ke ba bnya halor kini itu thul ko de gelong ba kata bu wan ni gelong ba da ka jing slo ke kle da ka jing so khia how dia berketika kam ke ba nakaleng ka sokar kasim khia ban yada bat pendak sa ya ke tipinjri belum semajui di kata ko ba nakaleng ka sokar lengba ka MBDA Meghalaya Basin Development Authority kasna yakini ki an kabalong ba ki kendon yada ki kendon yada ki tipinjri bagi saudong saukun jongki hak jela Meghalaya di habis berkini gelong ba hak ni semua ni setenat mana kalian kesokar kadang kita gaji klik ban isim talang ban semar sekher kita rajaka ni penpau ya gajing bom ya hap gaji semua benyo habis berka kini kedon marba kalong kemba kayak like kalian gajing ya keren lang bat ni international mar kemban sipuli ni kalong ba nakalang chief secretary berbrom jongka sarkar jela Meghalaya hak 8% trik ukalang got ada kat pra kalajung ya kawai ka jingelang ban ya perkhat ya kini ki kam ki bade bat kumno ban pendak pesa ya ki jingking jiri bat kemban siu hangni ka dan ke ba la mention ba kasokar kelak thung nane ka kalum yaki expert kalum yaki transokar government departments but ki shnong ki thau ti habido kane ni banjur ba ni panji panchai naklang sokar haba kishnong ki thau tingi dai nak shnong ru keng jri nyim shamla shakhot hakani ka jengelang ti kumno ba ka government mo ka sokar kan ai ni ai bangi ngim dan mudah habis dia berkena ban bersnai di an te yang ni long nakaliang ni berlang ngim lak ban pedang ni ka kendon pun pau bangi ngim persyak yang ni ka UNESCO heritage site maka jingwan jong ka MBDA section ka jingwan ka sarkar bersnai di an kelong ban propose ya ka UNESCO heritage site te hot misukuman ba lada wan pa UNESCO tangba nim kersian ya ka sukar nomor ba ka kendon ba kaya kilang ba kimdai kelenti rubiang mar kathung ya ki kat tu kat ni ki consultant ban lai gede kam ba kita consultant ngimtip kidai nai ba ngimtip ki sempang hakado ka bentang mar ka jingking jiri kedai ka jing start ke bekerpang ke bawa ulang sang swa jengi udan bat ke kamram jengi bat mengiru kita ngidang pendak pesak ya kani bat ngidang pendengkam ya ka te ikan tu nak kalian kesuka bahkan ai ke jing tip apa ni halor kita konsultan ki bawan lengba ke BDA bat halor kenu ka kenongrim kesuka ke thung ya ki konsultan but
baki lak ban pelong meeting haman ke blok but haman lagi senang